Hayi man kuyaye kunjani baphilile Babathon? Hayi impilo ikhona eBabathon mnakethu. Yeah man siyabalochisa siyababingelela. Kubabingelela ubatshele ukuthi ngabe ngibani ke la kebo ngani. Ubongane MP ubongane kwaMutawu uma phasi kwaNdebele khona la eMpumalanga. Yes. Sebenze ngomusic ukusuka ngabo 2005 professionally. Music producer kakhulu traditional music kunama traditional musicians sekaphetha ama-awards asebenzile bongane MP. And then ngacala kakhulu ngeKwaito music. Keep ama-album awu-5 and then ngaba slow ngaba busy nokwakha i-empire manje ukuthi kube ne-studio kube ne-filming kube nani yonke into esibe nayo because isizukulwane esizako sizozidinga zonke lezi zinto kithi esingene before. So manje ngibuyile ngishaye inamba piano house yini siyadlala Spanisana DJ Sushi DJ Rati baningi nje abantu esisebenzana nabo. So like ke isingle lesha ke la lo iphusha ke mina kethu lemnanzi ngendlela lemangalisako lethi ke la ke ama levels awushela kabantu kana ke ingoma ke la usebenzise ekhaya naye DJ Sushi na DJ Rati shela kabantu kana ingoma mina kethu. Yeah hayi man ama levels i-track nje ngathi ngitshela amajita ngoba ba-producer kakhulu amapiano ngathi normal akhe ningenzela amabhitnyana 1 or 2 kengene la kumapiano sesidlale yabo so mangilani kwathi ama levels is about ukungalingani kwempilo and then again it's technical uyabona thina ama sound engineers siyazi ukuthi sound man asaphumi kahle we have to check ama levels so it's both sides. Esona ke la ke ngabe ke iphazamise kanani ke i-lockdown ke la ke bongane MP? Kunama promotion amaningi othola besiwahlelile kunama ama production ungena e-studio uthola kumele sihlangane sibe baningi uthola ukuthi manje sisebenza nama session musicians sisebenza nabo guitarists sisebenza nabo saxophonists manje vele sigcina sibaningi so kube nzima ukuthi kumele sisebenzise more technology internet ukuthi sisebenze nawe ulapho eBabathon ungifakele saxophone ungithumele ngabo nge-internet ngihlanganise ngisebenze nomuntu ose-Cape Town yabo bese ngasakwazi sihlangane and then ama-gig wama-artist amile abakwazi ukuthi benze imali then ama-services othola ukuthi sinawo for ama-musician amaningi abawa-afford so yeah 2020 ube nzima kakhulu. Esona ngela after lockdown yini labangakulinzela kulolu jalo ngela ke bongane MP? Full album izophuma it's quite a fusion house namapiano traditional flavors yeah ngihlanganise yona ngithethele lethuba lokuthi sibe slow ngasebenza ku-album yami ukuthi ngize ngicethe ngoba kudala ngithembisa abantu full album. Yeah so ngela utoba usebenzisana nabo bani kule quite a fusion mina ke? Ukhona uLoveness Mazwanganye bekayi-gospel artist manje seka-round character udlala wonke umusic ngaphansi kwesitable sethu khona DJ Sushi khona yena u-DJ Rati and then kukhona nje ubaba omdala labantu babomsiza yeah bayasigayida-ke lapha then kakhulu then ngibuye ngisebenze no-guitarman wami uWanda Masombo khona la kwaNdebele yeah and then nomuntu osafunayo ukuthi nje abe negalelo kube khona umbona ufakile welcome ngaya lapha ku-page lami sikhulumisana. Yeah bongane MP ke la ke njengoba sikuye ke inyanga yabo make wathi uthi sibungata ke la ke bantu labasikati ngabe ngwapi imavi lothanza kwadlulisa ke kuleli laseNingizimu Afrika? Hayi man imbokodo zethu man ziphuma phambili strong kakhulu so siyabonga yonke support siyithole kizo imbokodo zethu isibo baba sibaphatheni kahle sibathanda sibahloniphe singabalimazi. Nakanjani ke la ke bongane MP ngabe nje umuntu ufuna ukuxhumana nawe ke noma ke ufuna ukulandelela ukuthola kanjani? Khona lapha ku-Facebook bongane MP Facebook page bongane MP Instagram bongane MP Twitter @hitmakermp and then ikhona inamba 081 510 8848 lapho uyakwazi ukungithinte. Nakanjani ke la ke bongane MP sibonga isikhathi sakho mina kethu ingoma imnanzi balaleli bayithanza ke bayilanzelela. Siyabonga lapha eBabathon siyabonga ba. Nakanjani bongane MP ube grand kazilami? Sure.
Yes, bekungiyekela ke bongane phika ona okunene kuna umsakazo ke Peace FM 104.1 ePampo Beat of eKaselcha lokandebele njengoba lisho ukuthi after lockdown litabele isplash ke la ngealbum quite a fusion. I can't wait for this one man. Nayi ngoba lemnazi lapho khona ukuthi ama levels. Enjoy.